U televizijním magazinu na Njedzelju budeme emitovac priloh o žimskej školi, kotra otrimana u ruskim Keresture, a kotru organizovalo pod prijemstvo Agra. Prešloho tižnja na ladji Zlatne Šerco pri Beogradze otrimana robotnja za novinaroh o rezultatoh transnacionalnej programi Juhovostočna Evropa. Po rješovanju kadrovskih problema u Novim Sadze znova organizovane pestovanje ruskog jezika za predškolski возраст. Škola Petro Kuzmjak u ruskim Keresture dostala su časnu tablu, kotra oljehčuje robotu profesorom i školjarom. Už dlhší čas Keresturci majú problem so zlikami u apatiki. Kediše von riši i na jaki sposob ľudze dostavajú potrebni medikamenti, tiž doznace u magazinu. Televizijni magazin na Njedzelju na 20 hodin.